gremo naprej. Dobrodošli v še eno video. Danes smo nazaj v Minecraftu in o moj bog, čakaj, tole je pa mičkem preveč na glas, bomo takle. Danes, ker nimam jaz nobenih prijateljev, ne, bomo igrali sami Lucky Block race. In kaj je to pač Lucky Block? Podiraš, Lucky Block je blok, ko ga pač podreš, pa eno stvar dobiš ven iz njega, je lahko dobra ali pa slaba. A tega gremo zdaj igrati, pa bomo videli, kaj bom jaz dobil. Ok, prvi Lucky Block, kaj je? Zdaj sem pa bogat. Moji diamanti. Zdaj sem pa rich boy. Jej. Pa ne, no, glih kar sem dobil denar. Živeti hočem. Diamante imam. Denar. Dal ti bom denar, bog. Sam prosim, sprav me ven iz tega. Prosim. Bog, prosim te na nogah, no. Prosim, bog. Bog na nogah te prosim. Prosim. Ne! Živci mi grete. Ok, to ni dober. Bom kar tak namel. A lahko si moje diamante dobim nazaj? Ne? Ne smem jih? Prav. Gremo pa naslednji Lucky Block. O, to je tista hrana, ko se teleportiraš. Ja, to je tisto, ko se teleportiraš. To je tisto... Ok. Ko se je zgodil z mojo roko? O, ok, normalno je. O, ok, ti dober. Če me bo zdaj kjer hotel napadati, bom bil giran. Ja. Aj pa nov texture pack imam tudi, ja. O, ne. Ne. Au, ne. Ne, voda. Voda. O, ne, glih za las imam. Prosim, ne bo nekaj prijaznega. Ena in isto stvari, okej. No, da vidimo, kaj imaš tukaj noter. O, nice. Ne vidijo se jih. Ampak fajn za efekte. To ni nič. Ne, poreden. Ne boš tega delal. Dej no, evo ga, čak, spust me gor. Jaz grem na drugo stran, jitter pričat. Jej! Ješ lahko pa, jo, no, ko se hočem delat cool. Zdaj bom bil uspešen. Ok. Dobil sem te stvari, super, oddal si bom na glavo to. Da se me bo vsak bal. Kovanček. Kaj sem dobil? Že spet sem bogat. O, daj mi več ves denar. Ves denar mi daj. Še iron tukaj. Hvala. Vse moje. Au, ne. Ne. O, pesek mi je na glavo padel. Ok, srečen diamant, kopli. To ni glih srečno, ampak prav. Jaz pa moj srečen diamant. Ta diamant ni glih srečen. A je moja roka bolj srečna? Nope. Ne, ni. O, TNT je. Slišam. Aha, vedel sem. Kaj je tukaj not? Ne. Alo, vi, ne. Boom. Dead. Kaj je to? Ok, to je zelo čudno. Rabim kocke nove. Rabim nove kocke. To niso kocke, ne rabim tega. Ne rabim vsega tega. Ok, mogoče rabim redstone, kaj so kocke, ampak drug pa ne rabim. Srečen diamant. Kaj bi rabil magma kocke? Zakaj sem to naredil? Zakaj bi sploh magma kocke rabil?
Zdaj kam zdaj navedel. Vsi, vi, ste zdaj zastrupljeni. Spusti me na mir. Kaj je to? Harming! Yes! Napoj! O, Jesus, ne! Fantki, gremo PvP, a? Super, zmagal sem. Kjer je še živ? O, moj bog, še mali so. Evo ga. Tebe ne bo več. In že spet to. Kaj je to? Da gremo naprej. Ne, 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 ne. O, bejš! To ni dober. To ni dober. To je Wither. To je Wither. O, ne, ne, ne. To res ni pametno. Slowness sem dobil. Ne, ne, ne. Ne, ne. Dej, slowness. Kje je slowness? Kje je slowness stran? Kje je sam zdaj? O, moj bog, jaz sem noč ne vidim. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Dio, jaz sem te tukaj. Pa fuck, kaj se je sploh dogajal? O, Jesus, stran pejt. Ne. Jo, pa še te muhe, kurčevi veksi. Okej. Brez problema lahko napadec preživim. Tako lepo. O, okej, to ni pametno. Kje je? Tam na spot je. Tam me bo pustil na mir, se mi zdi. Muhe, da me ne bi. Okej, hvala, to mi bo res pomagal. Emerald, pomagaj mi. Kaj bo pa v vseh teh blokih? Sreča. Kaj je tukaj? Hrana. Ja bom tudi rabil. Še več. Opala. Okej. Pa jo, kam mi gre to na živce? Tukaj noč so me zataknili, ne? Okej, bom pa tale gum pritisnil. Kaj je to? To je TNT. Kje je TNT? O, Jezus Kristus, ne. Vi me pustite na mir, okej? Jaz bom šel sem. O, bež, ne, da mi ne... Evo ga, to bo dal vodo stran. Okej, to si bom dal nazaj gor. Wither počas umira, to je lepo. Stran, dej to, no. Muhe! Dej me ven iz tukaj, jaz se nočem, veš kaj, samo ubij me. Samo ubij me, kje je muha, no, ne me samo ubije. To je milijonkrat, šlo bo zdaj 50 litra, da bom zmajnil. Čakaj, se grem mogoče malo hitreje tukaj. Ok, torej, jaz bom tole pospešil video, pa bom čakal, dokler se tole ne bo zmajalo, zdaj ga se vidimo. Ta je muha, kam mi greš na živce, zmotila me je. Hvala, sam hotel sem umret, okej, hvala Bogu. No, gremo zdaj mi nazaj. Pa Jezus Kristus, no jo. Pa jo, okej, dost sem tega. Veš kaj, za brez veze to delam, ker bom sam skozi crkval. Ne, no dej stran. Stran pejt. Pa kaki klači so to, dej ne. Jaz bom... Muhe, kaj vas je sovražem, ej. Mislil sem si dati na glavo. Ne, umrl bom, ne bom mogel vam prijeti. Si sem vedel. In smo že pri koncu. Lepo. Ojoj. Vam bom šel jaz, bom že to podaril. Sam pogledal bom za moj recording. In veš kaj, se grem sam raje ubit. Adio svet, dost imam tega. Sam ubij me, veš. Jaz raje sem padem čez svet. Tako, konec igre. Padni lucky blok, okej. Torej, to je vse za ta video.
Če želite vi videti, da jaz to snemam s prijatelji, mi napišite pod komentarje, lahko z Mr. Mims to snemamo, koleboma že spet, ali pa Iceman. Vi mi sam napišite, pa lahko tole že spet snemamo s prijatelji, pa bo bolj zanimiv. Do zdaj pa hvala, da ste gledali, če ste imeli radi video, ga lajkajte in če je to slučajno prvi video, ko ste ga videli mene, se naročite, zdaj pa hvala, da ste gledali in peace out!